busuk begitu. Buruan. Wait, tunggu dulu. Oh, Bang apa? Bang Ustadz banyak. Lu denger ini. Ya. Mampang beli palu. Oh, begitu. Jangan lupa gitu. Terus? Bilangin juragan lu. Gak gampang dapet mantan gue. Waduh, Bang, mantannya, Bang. Gula Jawa, mie tek ayam penyet. Begitu. Gue geli mau kota ngeliat muka lu kayak ketek monyet. Bang paling enak ikan penyet. Ya. Cuci mulutnya gedong dong. Oh, begitu. Lu, biar kata muka gua nih. Lu kata apa? Ketek penyet. Kami perempuan sini bang. Minta gendong. Jangan banyak-banyak. Ayo, ada lagi. Ini mau apa? Nih, set, baik. Ya, klep, klep. Wah. Gimana cara jangan camul seperti itu? Tenang, masih ada. Juragan, diambil juragan. Lo minta lagi juragan. Ntar digantiin sama Bang Juki, tenang aja ya. Ya, juragan. Baik, baik. Ya. Lo berantem aja tuh. Lo berantem aja tuh. Kok belum sejuta jangan udahan. BKM jago, buset. Tabuk mabel, ini bini gue. Ya. Yuk. Kang Delman. Ayo lo coba deh, Mak. Coba nih, bisa nggak lo? Baik, ya. Baik, ya. Yuk kita kerokin dia. Rokin. Rokin, lo kan masuk angin. Oh, ya.